Mae'r syniad yma o ddiwylliant yn perthyn i bobl a diwylliant yn rhywbeth i bawb wrth wraidd yr amgueddfa yma. Amgueddfa hanes Cymru, amgueddfa gwerin Cymru, amgueddfa pobl Cymru. A heddiw, rydych chi wedi meddiannu'r lle yma ac mae'r syniad o feddiannu yr etifeddiaeth gan bawb sy'n dymuno gwneud hynny yn allweddol oherwydd mae yn rhan o ddemocratiaeth. Our project is designed to help anyone from 14 to 25 with difficulties with their mental health. I was a service user for Newport Mind when I first started, and now I'm a peer mentor because I want to help other people. Because there's more people like you, you're not just the only one going through a mental health issue or anything else. Felly, wnaethon ni'n cysylltu gyda'r elusen Surfers Against Sewage a wnaeth ein taperu gyda plastig. A felly defnyddio ni'r plastig hyn i roi ar yr arddangosfeydd yn yr amgueddfa genedlaethol Caerdydd mwyn codi ymwybyddiaeth o llygr plastig yn y môr. Felly cymerus i ran oherwydd rwy'n credu bod plastig yn broblem mawr ac bod fel mae gyfonwyr yn rhagfynegu erbyn 2050 bydd mwy o blastig na physgod yn yr cefnforoedd. Felly rwy'n credu bod hi'n hynod o bwysig i ni basio'r neges mlaen a wneud rhywbeth cyn bod hi'n rhy hwyr. With this project, I really like it because we do a lot of fun stuff like foraging, and it's really good for children to learn about history and artefacts and stuff that happened where they live. So wedyn, wnes ni gwneud excavation, a wedyn o'n ni ffeindio materials fel nails, brick, gwydr, pethau fel hwnna. A wedyn oedd ni gyd yn joio fe llawer. We wanted to move away from looking at heritage as the big stuff and start thinking about it being the things which are all around you, which shape the way that your neighbourhood and your place looks and feels. Mae'r prosiect i yn cael ei enw sef Canolfan Neifdaeth, sef amgueddfa mewn y Prifysgol yn Abertawe. Mae fe'n anelu i trial cael pobl o'r cymuned at ei gilydd i dysgu amdano'r aifft a'r hen aifft. Fi'n credu bod yn bwysig iawn i pobl ifanc i bod yn rhan o'r pethau fel hyn. Achos mae'r holl beth amdano'r hanes, a pryd ni'n siarad amdano'r hanes, ni'n pobl sy'n meddwl amdano'r beth oedd wedi digwydd amser hyn yn ôl. Ond i ni angofio fod mae hanes yn gallu digwydd o gwmpas ni, a mae fel yn digwydd o gwmpas ni. It's basically an art exhibition celebrating black female individuality, as I'm a black female myself. So my idea for this exhibition was to get artists from the BME community within Wales to present art pieces of what they believe as a black woman and their narratives, and I hope to inspire other communities to even make their own projects. Is there anything from your generation that you would particularly like to be remembered for? Fyddwn fi'n hoffi meddwl fydd pawb yn cofio ni fel y pobl oedd wedi dod pawb at ei gilydd, fyddwn ni'n gallu byw yn cytun a roedd ni wedi edrych ar ôl pobl. Just the fact of how involved we try to be and getting people to acknowledge how involved we want to be. I want my generation to be remembered for the power that they have to choose where they want to go in life.